Oy, Chayay! Salangi ko po keng We The Local Podcast. Ingkya kayong one and only live Kapampangan Podcast. Hello, everyone. Maya pabengi po. Ako Isilin Buen Suceso. Ako po yung broadcast episode number 5. Correct? Number 5 me. In Coronavirus Quarantine Day 9. Wow, balangsan niya. Kasan niya. From home Elatang kakarog live from Facebook. Elatang kakarog. Ano kung papagkantan ating ko pong sing-sing Kerry Bells ko. Okay, abi ako na po syempre. Nang piyaka mapoging, piyaka fresh, piyaka mabanglong lalaki, keng yatong ini. And co-host ko keng with the local, starting with Kevin Montalvo. Hi, ako po Kevin Montalvo. Ngayon pong aldo ngayon ni may kapag-siesta ako. Ay, wow. Happy achievement po for today. Bruno. Madaguli achievement Ay na, ako pala Bruno. Ay na, lulokong kay sarili ko na mag-outing ngayon. So, it's all in the mind. Achievement ko today is nakapag-siesta ako na actually ng kanyaman. Kaya, ay na, fresh na fresh. Babaw kong wawang malangi. Migs, kamusta ka? May pabengi, ako po yung Migs. Buong aldo, may miyalong po mong Call of Duty. The whole day. Ita mo po, wala na akong mga achievement. Call of Duty. May miyalong ko Call of Duty. Call of Duty mobile. Mobile. Okay. Adyo ko po nung mamiyalo kayo. So productive na. And of course, tintamong very, 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 very special Hello guest. Hello po guys. First time ko atang lumalgang kain kay video tamo live na live. Yako po Hans, yako po yung editor na ning Vida Local. Yung achievement ko today, mendilo ko. Magandang achievement ito. Wow, lalo na Gastarolian shampoo Hans. True. Wow. Mag-conditioner ka, Hans. Tsaka tuting kalatang reason para gayak kami bugmandilo nangyakaroon man challenge siya. By the way guys, Hans. Yung hindi ka palo ka na aga ng bulok malya. Off cam. Ako po mag-cut ka ring very crucial moment. Maglako. Hindi ako maglako. Wow, okay. So, anong pisabihan tamo mo today, Celine? Since ikang leader me today. What? Since ako kasi yung alimag yung topic niya ni. Kaya ako yung maging host for tonight. Wow. Ali, kung ikit niya po yung thumbnail ni, thank you Bruno for editing that wonderful thumbnail. No problem. Pakit de keng comment. Pwede tayo i-post keng comment, diba? Nakasuit Parang tayo naman yung edit ng Bruno. Wapin. Ay ta, okay, comment yung bugsit ang in-edit na. So yung topic me for tonight, it's WFH. Congratulations. Galing mo. Muna ka-proud ka. WFH. Nice. Diba, Amita? Wednesday, Friday, Thursday. Sige, pilit na. Sorry, work from home, yeah. Pero before we get there, lantala pa rin comment tamo. Uy, ati na mag-comment. Sige, Karanon. Mag-attendance check pa. Pinedo Duel, hello po with the local. Bakit alay po yung Nika? Ay, naku. Na kayo pumagtak. Achuna! Sune po. Oh, Chayay. Chayay. I heard it. Dimdam na Sir Nel Pineda. Hendrik Munoz, kapag ginapong more si Hans. Shout out. As early as now. Guys, kabang maranon. Kumendilo, pasensya. Kabang maranon guys, share yun yung link tamo for streaming banta mas maral tamo kaya be manalbe. Kung banta lalo guys sisikat. Very interesting. Actually, banta mo lalo guys sisikat. Gagamitan da kayo mo. Easy. At least ma-entertain kayo. Jeneline Razon. Wapi. Jeneline Razon. Hi, Kuya Bruno. No karining summer outing tamo ano. As usual, same time, same place, Kembale. Kembanyo. Kiran ba siya? Kaya mong palanggana, actually. Palanggana mo. Babad ko lang rin gamat ko. It's ay. O, sana. WFH. Naimbri sa ba na ito? Work from home.
Is this work from home? Yes, Ating work price from nga home. ho lagi. Gagawin Sure, tayo work from work from home. Makalto ko. Yan, yan. Sino man kakatama mag-WFH kakatama ngayon eh. Yahoo. Okay, Sino? Kevin, mag-work from home yan. Nanong company mo work from home mo? Dati CloudStop. Wow! Easy. Wow! Easy. Ali. Easy lang. Ali. Easy Transparent mo na. na. Transparent na naman eh. Affected ya Wala kang na ita problema po kasing siya. industry mi cruising ya. True. So affected ya kang coronavirus. Yani Actually, this sobra week mo yung affected yan. apin yan extremely hit hard talaga na industry around the world. And itapin we got laid off Walang travel, ne? because of the coronavirus. Pero in travel industry talaga, airline, mapa Tourism, land Walang air, bisang ganyan. mamasyal ngayon eh. So, pero mag-work from Totoo. home ko pa rin po. Chill. In obra ko kay digital marketing ang pong writing, content writing. So, right now, actually, ngayon susulat ko. Kamo Oo, ina. podcast ako. Ating kaya tang job. Speaking of, ating kaya tang job offer. Henrico Munoz. Kevin Montalvo, pisabihan tamo yan. Wow. Yan. Oh. Wow! Nice, Sam is the guy. Live- Isang live hiring. ka-company Wow. kayon. He's the guy. Question Sure is, 360. yung pisasabihan na kanyan, magkano na? Wow. Ita na mo. Times dapat makatay na Ano ka ka? ganyan. Kaya ang panahon ngayon, 8K. Patulan na nepong Kevin. Ali. Oh no. 8K. Malyari na yan kayo. 8K kay. Minus welcome board. SSS, minus... Malayo pa rin. Wala pa eh. Kaya di. Ito pala neto, minus itang pamayad kong utang, mga yan, pamayad bale, pamayad internet, pamayad danom, mga yan. True yan. Happy nighting bitagan. Nadagan niya po kay kanya pesos. Wow. Shout out kang kay Louie Malbea. Ay, si Louie. We're in Pampanga. Louis Season. Louis Season. Oh, Shout out. sigurado Babo. ko miss na yung Nano Babo Kabalen. Wow, ano ba po? Again. Nano Babo Kabalen. Nano Anong Babo Babo, WhatsApp Kabalen. Kabalen? Chuko kem Banyumi. Ano kanyan? Kanya. One time, Sir Louie. Okay. Di mo Marami. tanin pala na. Wow. House tour. Anong WhatsApp babo ka balan? Alright. Louie. Okay, next. Migs. Yako nga ni, Work Hello? from home ka na Ala. naman sitwasyon. aliko work from home. Actually, lungob ko bukas. Uling, meron kami karetang, consider dang frontliners ngayon eh. Uling magobra ako king disaster. Naka rin ka pala Magobra Mix, naka rin ka bakit tabalo direct kay. King Clark Development Corporation, CDC. Hindi. So, CDC ka pala. All this Patse time. po mangailangan sa CDC. Police, emergencies, kaya tao po. So, ikaw pong may kabalo nung nanularing latest ang pong nanularing real news about Warin. disasters king Legit news. CDC. Wow. Guys, Ano kita yung page mag-share fake news. Share kitang page me Crisis Mitigation and Resilience Office kasi nane. Siguro one of these days i-share ko na mo kening comment section ta mo. Wow. Bantang akit ya. Yan. Wow. Follow Lalo na niya ngayon page na. Yung news na ning Clark, very importante kasi makabukla pa yung airport tagen So, wow. Wow, totoo ito. Okay. And mag-monitor kami ta. Wow. O yan. So, bayo ko mag-share fake news, check nyo pa. Check nyo pa ang Tuloy karela. katang page. Verify ya po kitang Please, page ni. True. Yes. Ay, Mix, tas nung sinanay mo. po, Miguel. Clark, Nung anti mo, beating the red light, kuha, save mo ko mga yan. Whoa. Hey. Nice question. Overspeeding right Nice there. question. Are you- Right Are you- questions. I'm asking the real questions here. It's the wrong question. Mayari kong sabihan, mix campanilla po. Ali. Gawin. Halia. That, guys. Don't do that. We are law-abiding citizens of the Philippines. Don't do So, that. Gagawin tayo. Wata po milakoyo. next kita Kaya na. Titest niya mo yung mix nung maging reaction na. So, Yung ayan, integrity. binulad.
binulad. Ayo po Burik sabihan. gagawan daw. Wow, mali. Wow. Buris Basta, sabihan buris ay sabihan. malyari. 60. Okay nito. Ay 60. malyari. Ali. Ati kung buring i-clear, itang main road na ning Clark, 80 Wow. o 60? 60. 60 ito. 60 yata. 60. 60 Sabihan kasi daw, ating sign eh. ating Alam sign na din 60, alan. pero sabihan daw, 80 pwede. Then yung aliwang roads, din yung mga lati, ila 60. Aliya, 60 all the way. 60 all the way ito. Na yung Oh. threshold to. Amo guys. Din Papunta tayo nalang, magsalita yung taga CMRO. Let the guys speak. Let the guys speak, please. Okay. Sorry. Ating yung Gumi. threshold. So, for example, Sorry. 60. Ring Clark pocket ya. So, mag-accelerate ka. O kaya naman, nung pababa, mag-accelerate ka pa rin yung kaya mo na. So, mag-touch siya ito. Ngayon, gagawan dating yung threshold. Ano rin sabihin ko mo, 16 makabit. 61 ka mo. Wow. And ito nakamandakpan ganito. Okay. So, bala mo, kaya pa ito na, atin niya pang allowance. Banta, kasi allowance for mistake. Since measurements na rin instrument lang, magkamali la rin yan. Alam mo kanta na. Totoo ito. Wow, correct. Ira-round up. Siguro round up din. Square root din, mga to. Ang balo. So, nung 105 ka, okay pa rin na. Round up din. May ngalida na yung makasitutok yun ng speed limit yung Clark. 105. Round up din 60. Wow. 106 ka no para marakap na kamatic. Marakap kayong kay gun. Natin namin thermal kaya ngayon. Ay, thermal gun tuloy. Thermal. Speed gun. Speed gun. Thermal gun, eh. Kalawat. Speed Puri ko gun. ini-speed. Data ka nululog si ini-speed gun. Dala maglakad lang mo eh. Nag-jogging laban na. Ay, Chay. Next, kamusta? Ni Kaela Trishel. Remolyo. Elekas. Nika, ali, ini metong nga namang work from home girl din eh. So nang experience mo, naning work mo from home, naning work gagawin mo. Magkaya ko mo naman encoding, pero yung HR ko nga ni mag-reach out na kailangan ko nung mag-pass requirements. No, di nung ating balong mag-print ken. Kasi kailangan ko mag-print. Ito. Ating makabukulat. Problem lang ini rin, eh. Amo, ano ka mag-submit requirements nung nakamamayaring lumal? Online. Email. May malyaring. Scan. Scan. Wow, ito. Scanner yung kailangan kailangan mo. fill up 110. Ako, scan making Kailangan phone mo. kong printer para print ko rin. Well, actually, ating pag-scan king phone na. Itong files. Kailangan. Yes, pero iPhone, kailangan kaya pang i-print yung file kay i-fill up ke handwritten, kay scan ke. So, kitang scan na lang akong problem. Printing kailangan. Ating app na papaglupa ng handwritten ng image. Itang balam gawin ng drawing. Di palmiya ka rin. Mag-download ng Photoshop. Actually. Download may Photoshop. Karigasulan. Kay ba? E-signature. Picturean mo itang makapirma mo ng yan, eh. Or you can hire me to work Who from also home works for from you. home. Wow. Yeah. 8,000. Not bad. 8,000. Not bad. Not bad. Ikaw, Bruno, nanong gagawin mo, Kembale? Work from home ka naman. Okay. Yeah, ako, ever since naman halos work from home ko as a kung multimedia kasi mag-video kami yan pong photography talaga yung main work ko. So, ngayon alam photoshoot obviously kasi kay makalwal na. So, pero nung atin gawan kayo bale, pwede naman. Yung problema ko mo ngayon is itong mayari no rin yung backlogs ko rin ng edit ko. Ala na akong tutuging i-edit tuling. Ala na akong i-shoot. Itapin yung pagtaon ko, mo, kumusta mo itang flow of income, especially since ala kang photoshoot. Kamanta. Totoo yan. Very importanting topic yan lalo na karing Marakal Manalbe. Important na palang ka-importante ngayon ko realize na ka-importante ng atin kang savings. Wow. Yes. Basta allocate mo la butang time na kailangan mo la. So yung mayroong sitwasyon ngayon
atin lang savings din ati kami savings na allotted for something else. Pero since emergency, gamit nila for food, for bills, ne. Kasi data na rin maging lifeline ganyan. Ngayon, hanggang kapilan la mag-isang data. Ako balo. Anyapin po, kailangan, nung buri kayo po supportan natin kami pong Patreon. Patreon.com/vidalocal. I-support nyo kami. Baka nita po retang Ligo, Sardines mi, Alila mo retang kabag mo Ligo Premium, lare po rin ang asalin. So, po, makasali kaming mixed vegetable. Supportan kayo kami kayong Patreon. Ampong, akalimutan sabihan, syempre, yung podcast, buong podcast series ay ni-sponsored by Wear Kapampangan. So, shout out Kapong Alan. Kami makapag-shoot so, yan, alupa na. Alia kayo ini. Sorry. Sanduy yan. At siya pa itong malang kung yan, Pipe. Yala na yun. Ita. Sige. Lastly, Hans. Balo ko, work from home yan. Ay, Nini. Work from home kung Nini. Full-fledged work from home or homer guy. Full-time work from home. Inuli na yung computer menuling PC. Wow. Kaya nga nga babalitan yung menuling CPU. Kailangan mo yung iuling ring PC mi. Kasi ringega na ganang files. Actually, keng company ko, ngayon yung ako rin ko, Short 360, video editor ko rin ka rin. So, ringega na ganang files at saka ni kem PC, nagagamitan ko keng office. So, kailangan keng iuli. So, good thing na mo, pepa ulid Ngayon, yung gagamitan ko ngayon. Ganti. Get it. Bala mo yan ako, inuli. Kay Hans. Sorry. Sige. Nanula mo ding pros na uchuye ing PC kembale kumpara niyang uchuking office. Kimbali. Pag-download. Topic yan. Alam mo makaintinding Solo na may internet. Umpisa tayo ka rin cons, Celine, siguro. Cons pa. Sige. Cons pa. Ano lang mo rin cons, Hans? Pamaya kayo, Hans, cons, ning pa mag-work from home yan. Cons ning pa mag-work from home, muna nga experience ko kay itang bala mo feeling nga mapupupot ka kayang bala. Kasi ala kang aliwang puntalan. Ilan lang Aldo mag-work from home ganyan? Pang day na mo. Last week Tuesday yata or Monday. So bala mo. So tinang 1 week nilabasan. Tinang 1 week at tinang 1 week talaga. So in the span of 1 week panandaman mo na itan Wow, ito siguro kasi yako since magobra ko bale na mas malambot patselumwal ko aliko sane. So nung palang sanay ka kilwal, talaga? Nung magobra ka bale, bala mapuput ka ne. Wow. Ang pala yung experience. Kasi baliktad yan ni kayo. Lang na ako sanay ka rin tao. True. Introvert. Nga pala balam kay ka ne. Medyo lalaot na kaya pa humanity mo. Sanity na. Okay na. Ali, pero valid yung kaita. Valid yung question nito. Alam na. Vampira yun. Bala mo valid yung kaita. The more you work from home, is it true? Kare po Manuel Beta mo. Is it true? The more you work from home, the more you stray away from society? Or mas buri mong lulwal ka? Mas buri mong... That's a valid question. Masanting actually. Marami lang ko siguro ka rin skills. Well, actually sabi ng ate ko, magobraya balene. Patse makipag-communicate na yung tao, min kay medyo malilili na kasi nesa ne lulwal. I-email na lang Human interaction. Email ko na kaya ko. Kabang kasabi may email na. Yung response ko basan may kanin libro ngayon. Just send the message naman. Ay ating may comment kay masugid tayong mag-comment ni palagi. Sir Kenneth, Austria. May ni Kev. Cons king work from home is parang mas mapagal ko compared anyang mag-work ko office. Is it true? Huling malapit ka kaya kama. Panahagkik kaya ka. Walang mamamagnet ka mamamagnet ka kayong resting place mo kasi. Kakanana ka ng kama ne. Aliway tayo may turang kagulot. Kasi akatatalakad pa ne. Nakagalaw-galaw. Pabaktab yan.
Mabaksa. Speaking of balang magmamagnet mamamagnet kang resting place mo. Sinabi na nitang boss ko niya mag-work from home kami. Sabi na it is very important na keep your routine. Nung bante mo mag-start kang work from home from an office keep your routine. Nung sigurong magigising ka niyang mag-obra ka pa king office around 5 a.m. So dapat magigising ka pa mo rin 5 a.m. Mag-prepare kang food after, mga ganyan. Correct. So it's really important to keep your routine. So, bigla mo magpanggap ka. Magpanggap ka na magpanggap kang lulub ka king office. Okay, dala mo king lugar. Does it help to dress up? Does it help to dress up na well, malisangan unless maka-aircon ka kimbal I mean, nung magtotodo mo na, as in gayak ka man. You think it would help na ang energy mo. Siguro. Uy, ako. Outing yun LU na LU. Lifeguard, work from home. LU na LU na ako. Work from home lifeguard. LU na. Sakto, Chite. Hi, Tay. So ito wala mo feel mo mapagal ka. Magbantay ang CCTV. Sino magbantay ang CCTV? Ini. Sabi ng Enrico Pasibayo, mas prone ka keng unnecessary OT. Pache work from home kasi kaleleme mo yung computer mo. Di mag-procrastinate So, delay siguro So, dapat loud ng computer mo. Leleme other. Lagay may pa keng garayo man. Wala na. Alilito ito. Actually, gagawin ko ito. Dapat loud na Legit, Kev? Itang monitor kasi yung monitor mag-dual monitor ko So, yung laptop kaya kung kwarto mo magobra. Pache rin yung shift ko or rin yung obra ko. Itang laptop lagay kay garahe. Ay itang monitor ko lagay kay garahe. Bang kanita. Weird. Ako matep magobra. Wow. So, bala mo, ma-discourage ko magobra kasi minsan na ako kitang dual screen setup So, patse, ako maka-dual screen. Ako maganang mag-obra. Ngayon yung problema kaya kanyan. Patse, binalik kitang screen. Guys, shout out Sir Jed. Manuel ba yung Eni? Ay, shout out Sir Jed. Sir Jed. Sir Jed. Solid ka. Yung frontliner na rin gagawin King Angeles. Wow. From 2,000. Panagalanding 10,000 pieces para rin mangailangan. That's true. True. At hindi na lang helicopter, galis. Anyway, Arik, may comment kay Arik. May naliwa ko rin level of interaction. Arum, sorry. Arum. Shout out Arik and Arum. Arum yan. Rick, I love you. Okay. Hello. Ayun yung comment na may naliwa ko rin level of interaction towards other people. Similar king at Nika. Bala mo, ako rin sanang marap ka rin tao. Introvert ko by nature, so bala mo mag-level up kung bagya. But when needed naman na makipag-interact, hindi ko naman. Super Saiyan introvert. Shout out Arum. Out. Nag-level 2 yan, kumbaga. Bala mo ing converse kang tao, bala mo skill ya rin kailangan mong i-hone, i-enhance. Definitely. Exactly. Stop the ko pa na. Sir Bruno, ask ko mo po kung magkano ning pa-photoshoot kaya kaking kasal ko. PM chayay. Atine ang obra pa si Bayo. 8K. Ano ang kasal yung panahon ngayon niya? May nani yung 3.5. May nani yung 3.5 Ken boss. Crazy. Okay, more cons na ano pang cons. More cons. Ay, hindi, ate kong basa na comment. So, sorry, last na mo. Kang Ethan. Shout out Ethan Loredo. Sabi no, for me, Megin 24/7 in work. MJ, totoo yun 24/7. Yeah, kasi, wow. True, yan yung sasabihan ko kaya kayo na Pachemago, bra. Bala mo. 7-Eleven. Pachemago ba 7-Eleven? Yes. 7-12. Ben 12. Well, depende naman din kaya ito. Uuli mo na yung obra, So, 24/7 yan talaga, uling-uli mo. Atsunay kayong balay ng obra. Alin, atsu. Minuli na kaya tikyan na naka. Anyway, yako metong apeka maragula con siguro out of all of this. Maliban kayang losing my job is easy. Ali. Kasi mag-bike ko to work Ngayon nila lanang yung exercise. So, exercise. Totoo yan. Mabawas ka movement din Wow.
So, Yung ngayon Maracala mag-just Lemon dance Burn kami ng anak ko. calories. Wala mo Wow. mababawi naman kasi ngayon maningat na ako rin anak. Mas maragol na ako roll. Kembale, pamaningat anak, makanyan. Pamanas pinggan, world record breaking for the first time. Manta. Manos na kapinggan. Manas na akong pinggan. Makanyan. Ito, tsaka Ito. didilawang ko na rin anak. Before we go to the pros of Working yung home. WFH, yes, ngeni. Mas mamasa katapang comments, may tambakan pa na. Wow, actually. Yes. Shout out kang Angela Joy Bernales Malyari. Hello. Update ka, Sir Jed. As of now, 3K no kanureng. Uy, congrats, Sir Jed. Yay! Luwid. Ditak na Pati lang po. target. Pati lang, ditak na mo, 10K eh. Wow. Kapit na eh. Wow! At 7K pa. may chat ka ako magpasalamat kang Sir Jed. Kasi may katanggap na la rin. Yung Talaga? frontliners Meron lang rin guys. Manibat Oh, Temporak. that's nice. Yes. Miras Shout Temporak. out po. Shout Thank you, out. Sir Jed. Karin po kayo ni Kabalo, Watch libre lang mo po Reni. Mag-produce That's true, lang that's true. 10,000 face mask. Libre lang mo po. Para ka rin talaga Copy. mangailangan, siyempre. Lalo na ka rin health workers tamo. Basta frontliners din. Yes. Ay ni Chard Aquino Gopez. Maya pabengi po, Sir Bruno. Na talaga may picture ko. Kaya ketang carousel bayo quarantine. Hindi ko pa Oo. isipan. Hindi ko pa isipan ni Nini. Ngayon, aga na ako na. At choking carousel kasi ba't kayong sinaging Yuri? Kaya ba't sabi daw, with the local. Hindi, ni Siguro. Ika talaga yung Mascot na ni with the sa local. bakanta na. Wow. Kaya ako yung kay public figure. Kumbaga nung atenta statwa kayo ito. Alin nung ating magkay. Hanggang padala ako itang padalada parati. Mascot. Ay ni pa Randolph San. Ma'am Celine. Kapilan tamo lungob. Ako rin po. Ito. Tamo lungob. Maybe after Sa yun. yung kuta ngayon. Ako rin balo. Kapilong. Rachel Pinpin. Sanay na ako kayong bale. Ako nalapin buring agit ding client. Niraras pa niya ng point eh. Niraras kita makanya ng point. Wow! Alam mo na mo na. Mo talaga agit. Lalo na rin mga kasora. The meetings that would have been emailed. Totoo ito. Marakala meeting bala mo Tsaka, dapat in-email na name. Advantage na ng work from home. At advantage ng work from home. Wata ka Nakaobra maganda. kang Emendilo. Okay. Move tayo na kayong pros. Inopen na nering Niga. Last Niga. one is Ikay. Jigs. Francis? Jigs, shout out po kang kay. Mora si Hans, mixed veggies yung ulam ibale. Ay, na. Manyaman ni ko lang yung balejig. May guwawa kayo. Solid yan, Ziggy. What? Pabilis na Kahit na. Mixed veg. May ngayat ka wawa kang okra ng jigs. Oh, hey. Sorry. Hey. Uy, sabi ng Angela Joy Bernales Malyari, pa-shoutout Ate Nix and Kuya Migs Campanilla. May shoutout na. Wow, may shoutout. Shoutout. Ay ni top fan last. Maricar kan last. Maya pabengi po pa shoutout. May tambakan niya agulino. Karin eh. Eni Lagawe Ifugao. Sorry. Pamilya ko Tarlac City. Mimingat kayo ng Ken. Mimingat kayo, Ken. Shoutout pa lang Sir Alvin Malbea, Sir Alvin Condel. Ifugao. I miss you. Actually, ini may comment. Basa mo. Sige. Pro ya kanini, pros. Sige. Okay, ini sabi na Sir Alvin, working from home. Pros, anjang Mandilo, napun mo 33 hours kung alimendilo. Wow. See? Kaya alimendilo. In cons, Too much I told you. Too much information. Actually, conserve water lang. TMI. Makakataba kasi uling. makalukulok ka. Wow. In danger, pakisabihan ko ne ing tanaman king harap ko. O yung katulid ko the whole day. Awsan ko niya mo kanong manmana na. OMG. Okay. Aliwan niya. Para kari ate ko, is daing pak sa biyanda. Asan? Asan? Boom! Dengasan da rin pag Agawan. pak sa biyanda. Sinali na lang aquarium. Let's jump to pros na na. Iman-man. Pero Ano yung breed Iman-man, Sir Alvin? Iman-man. Miminom yung beer. Ito yung tutugtog mo kaya.
Alam ko na bakit Karagul man. yan eh. Alam ko na bakit man. Bakit? Bakit? Yun ito. Tanaman. Tanaman man. Yan. Yeah, Saka talaga. Talagang kabes ng Celine. The brightest among the rest. The Yeah, best ko, and itong brightest. nag-uning cactus ko dati, kakay. Kakay. Cactus, Si kakay. kakay. Ka naman. Dapat miyabi ako, Celine. Huli na ka ba? Miyabe lang. Kailangan kayong pa-quarantine. Miyabe lapin. Sige na. Okay. Mix, mamaya kami. Roasting working home. Nakangkalapit king refrigerator. It's like, Alin, pero favorite ka? Yes. Pero favorite ka Konya yan. Konya yan. depende ka pilan. Pro siya po tamo muna. After a few hours, magin yung con. Con. Kana ko yung favorite ko kay. Bros. May gising ka Bros, kaya you're buri mong alone. oras. Mix. Buri mong oras. May gising ka kaya buri mong oras. Alin mo rin. Kailangan mo rin Yes. Ali, usually kagising mo, nandyan na ng oras, kaya mo, 25 na lang emails mo from your client. Or mag-good morning ka kay, ba't matod ka pa si Bayo, man? Pwede mong gawan ba? Oh. Easy. Did not hear it from me. Nan pang pros mo kayong working from home. Hi. More time for the family siguro na on na serious. More time it. for the family. That's it. Saka magbakal ulam. To, manyaman yung ulam mo po tang lunch. Nung ating magluto kaya kayo. Siyempre, of course. Wow. Ali. Ali, ka mga pwestong mag-fast food. Wow. Let's say gastos Wow. ba? Totoo ito. Junk food, may Ala, kaya ka bawasan yan mang eh. gas, kaya ka mang pamasahe, kaya ka Hmm. mantilal, kaya ka Makatipid. danong kilwal. So, mas tipiding working from home din yung sabihin. Alam mo Siguro. nagkat kaya kang mga kokilwal na. Wow. Alam mo, nagkat-minum after. Ay, Totoo ali, yun. quarantine. Number one. Ali, uling quarantine tamo ngayon eh. Ban pala yung liquor, so... Ali, pero Ali, mas less itang ating managkat kaya ka kasi atyo ka bale. So nakaraglag chance na yakam ako. Ayan eh. Kasi matamad naman. Matamad ka lumul. Temptasyon, malawal la. Siguro yung kaya ka madugula pro na itang less gastos pinan na. Mas gastos talaga. O, hindi, Less sorry. stress. Gastos talaga na. Yes. Kung ano yung pa-check it, Kailangan meet ang post tapusan ng ng papa.ph. Oy, tamo. Teka again. May teka pa So, again. tingkong ko tang, kung hari ka kuya bro, syempre ating kang babies ne. Pros ba na work from home kakagit mo la, pero itang kung Any hari baby ang ko? muaya Any ng baby obra ko? mo kasi kailangan Oh, hey, Erica. Easy. Bali ko Ano sabihin katang mo? natin kang distractions. Okay. Bali ko sabihin wala mo kang distractions. Ali, totoo yan eh. Kasi kunwari, set mo yung isip mo, sabihin mo, ariyan kunongan din eh. O kaya bigla yung mga gaitang peka bunso mo, makanyan. O kaya ating yung pasaw, piyuri, makanyan. Eh mula pwedeng... Posya, makanyan. Mga palina o makanyan. May patakla o makanyan. O, eh mula pwedeng ignore dito kasi atyo ka bali. Ne? So, pwedeng itang mo, pro ya at the same time konya. More time for your family, pero itang mindset mo, medyo mag-jump. Wow. Datang responsibilities kasi at home, milala ko eh. Alila. Wow. They stick. Yes. Inkasantingan naman yan eh. Ang yang, mo, balo na rin kliyente mo na work from home ka. Intindihan da. Lalo na nun di pamilya ka. Yaw kasi mga yan eh. Balo na yung karegalo ng kliyente. Pero, mo, usually, mo, nandin, kamiting kay mo yung kliyente ko. Kaya bininganak na kayang in front of the camera. So, wala na problema ito. Well, I think it that's depends. the way. Well, I think that's the way the world is going to work from now on. Ngayon, nila naman no choice. Suta mo ang champion Wala no choice talaga. No choice eh. So, I think that's the way the modern world will work. And hopefully, makanta na. Kasi itang idea of 8 to 5, commuting 2 hours to work, it's very industrial revolution. And we're no longer in that. Apiting sabihan ng Enrico eh. Less stress ka no kasi mo na kailangan pagdusahan ng traffic. Dapat 4 days a week ka na lulu. Bro, that's a pro. Ay, medyo comment. Yes, and mo kailangan intindihan yung sulod mo. Because you can wear anything. Depende nung mag-video call kayo. Usually, problema may top mo. In a normal shirt can do eh. Lami ka. Sapatos mo eh.
Wow. One comment from T. Wow, WFH ka, magisan Tay. kalagyo ka, kaawas daring anak mo kaya ka. That's true. Karing mothers, totoo yan. Ay, totoo yan, Karing. Okay, shout out. Ayan, kabantaran Potang naman. magubray, banten ko rin adwa. Potang ating migsigla, usually to yung tay tangaso ko. So, lumolya mong bagya, lawin na akong marok, balo ko na kanta. Damn, ako masigla, guys. Teamwork ako. Ang ka-importante po, ating anak na ating ang kayabe, as in teamwork ka talaga. Potang work from home, lalo na nung ating video calls. Wow. Anyone comment from... Yes. Okay. Ano, sige mo na. Sabi ako mo, medyo masakit pag yung sitwasyon ta uling ating katang sa 1-year-old. Usually, ilaran ang alik operative. True. I think, one comment from our top fan, Maricar Canlas, umingil, pro, sana. Makalibre wifi, iba't office na Mr. Ko. Cons, mitas ko bayarin kuryente. Pagka-shout out po, mga si Cooking Rome, kampali Cooking Dubai, ang po kang Papa Cooking California. Bah, everywhere kayo. Lockdown na laring. Rome, Dubai, and California. Hi, Rome, Dubai, and California. Basically, lockdown na nga karang countries. Yeah. So, ito palang makatipid ka. Aliya rin atin ka pa rin extra kuryente. Offset, utilities Aircon, lalo na kuryente. Tutoy niyo, Pro from Ate Arom. Abit-bit ing obra mo anywhere. Pre-COVID. Tutoy yan na. Basta tingin kang laptop or ating kang gadget and wifi. You're good, pre, manaldea. Chocolate dagat. The best. Crush me. Shout out Joe Valencia, my Ray. Yo, Ray. Kamusta na ka? My beam, Joe Valencia. Kamis mo na yung silin. Mag-video na Ray, ako. makibat na ka man. Mag-comment ka mo, Ray. Papag-aral na ka, Ray, oh. Easy. Ali, Ray. Kang Ian Sandoval lang po. Pot Sembrano. Malbe lang yan eh. Pot Sembrano. Hello. Pot. Sample naman yan. Sir, tugtog ka pa ganyan, one time mo. Game. Sample naman yan. Nano pa palang pros, guys. Ano pang pros you can, guys? Then, kung gusto mag-comment ka rin pros ang pang cons. Ako ay ni perfect pro. Kabang magobra ka, makapanood ba ka Netflix? Wow. Pro yan ba ita? Sobrang bro. Speaking of. Wow. King Lea Pro. Alia Pro ita, lalo na nung atila subtitle, malbi ang Korean novela. Ba't siya magobra ka? Dapat ang daramdaman memo. Kanyang-kanyang kambagyan. Probably look for a show na you can play in the background. Gawin mo podcast. Documentaries. Yes! Yako Friends! Gawin mo podcast. Friends. Yako Friends. Friends. Lalo na nung pang-5 mo na yung ulit. Kasi antindihan mo na eh. Ito yan. Myla Francis Rico. Sabihin na kamo ka rin linya. Myla Francis Rico, hi, Mama Celine Dion. Mama. Celine! Meg! Comment ni kaya kang baby. Awa, miss ko na. At tayo, wash out kaya kayo. Wash out. Stay negative. Sana all. Stay negative. Nya pala buri na kasilin. Nya pala buri na kasilin, ha? Tis mo. Stay negative? Bakit? Speaking of Netflix, guys. Nano ing top 3 Netflix series niyo. Okay. Bakit na yan? Sige, okay yan. Masakit yan. Rakal. Daisy Shetty. Top 3 mo. Lay pa ka rin? Eat Bulaga Season 12. Okay. Brothers aka ang probinsyano. Seryoso. Coco Martin. At choya kay Netflix ito na. Netflix? Brothers siya lagi. Bro, no, ika pa. Sige. Bisan kayo na. Recently, Alden ko, andyan nga Netflix siguro na. Sige, series na mo. Basta anything na pang distraction tayo ngayon while doing almost nothing. Ing Alden ko ngayon
recently tang Hunters na ninggay. Netflix. Prime. Amazon Prime, yan. Amazon Prime. Okay. So, Amazon yung gawa Prime. ko, okay, tricks muna. Atin yung 7-day trial ng Amazon Prime. So, in-avail kayo ito. So, kailangan ariyan in 7 days ni. So, masanting 7-day about challenge. kaya. About Albania. Albania. Ampong nanong neto. Galing. Adwapan Ilben King, Itaewon Mm. class. Very timely para kareng topics king, malilyari ni King. Ali COVID ne. King pre-COVID Society siguro. ne. Society Pero ang topics Okay. tamo dati, lalo na kareng identity crisis ampong etc. Nice. One- Episode 4 ko pa. Nice. Last one Ilben ko movie naman 1917. 1917 yan. War movie? 1917. War movie. About kitang gera dareng German sampung rin Allied Forces. So, may focus lang rin niya doong characters na at ilang message sa dadalan. Kailangan doong itagal. So, yung highlight na is itang cinematography na. Lalo na ako appreciate ka solid uling aspire bisa akong maging cinematographer one day. Hello, Direk. Wow. Director's Ken. Okay. Sige, JPL, at nalalawat. Para kay Asilin, balik kay Asilin, hindi ka na lang Alben mo. Korean kay series sampung movies. Muna kaning recently kong Penalben Parasite. Oh. Oo. Very nice. Wow. And then Very timely. second, Crash Landing on You guys, don't judge. No one's judging. ka No rin. one's judging. Kakagagap pa nandun. Apin din ni Red ang moment na pagtakan ko taburi ng Ray. Crash Landing on You. Oy, Penalben ng Raiden. Grabe ka, Kuya Bruno! Penalben ng Raiden. May pilitan niya, Ray. No. Ray, I feel At you. last Kumuyan. week. Last Kayo, week, yan. 81 class. Ito mo. Highly recommended. May kadwa ka pa. Itaewon class. Ali, atlon na. At Itaewon doon na, rin kayo. Atlon na. Han. Yako, marakal pero bala mo ing favorite kong comedy siguro, comedy show sa Netflix. Sorry. Ay, may kiba ni Ray. Aro, Korean niya nga yan. Alay man, happy face o emoticon. So dead. Such a dead Stay negative, Ray. from Stay negative. Stay negative, Ray. Stay Stay negative, Ray. Okay, Shout out. San. Siguro nung comedy, sex education. Basta tingin sex education. Magaling yan. Magaling ito, sex ed. Basically about yaking basta Sex. society. Apong Well, ampong identity makanyan. It's a growing It's a very nanita. broad. Ating house kita Tambala mo growing or age, coming of age. So, coming of age Growing. series. Growing of height. Physical growth. Sex ed. Physical growth. Growing movie. Grow foods. Eat right. Stay healthy. Sex ed kay bat Mindhunter nung i-file bening Mindhunter, basically mag-interview lang serial killers. Kay bat Nakakita ko pang episode kanyan. ano ba? Malbe ko ring Itaewon class ngayon Aning bala mo Hans Bojack ka, Pero- Bojack. What? Bojack, sorry. Shout out Bojack Horseman. BoJack That's Horseman. my yes. emotional balo. Basta. Kinuha yung ang kako. Solid yan. Kinuha yung ang kanako. Thanks, Nika. Okay. Thanks, Nika, for that. One from Solid. the Kaya ko rin on kay Netflix. Ano? Ano? Dead air, guys. Ha? Kaya ko kay Netflix. This Awa! this portion is sponsored by Converge. If you don't like a connection, like Wape. nanuwaring connection mo next the Telcom. Digital. Convert. Digital ka, no? Top 3 next. Let's do this. Tatay. Yako. Ring on repeat ko, Big Bang. Friends. Tsaka, Sitcoms na. ko rin Money Heist. Kasi ing Money Heist, ilben king Spanish. So, wala, enjoy ko talaga.
You know, I love Mas listening. filmin, And then parang K-drama ko, syempre. Nandun, Crash Landing on You. Wow, ako siburing magkaya makadub. Mas burik pang mamasa. Burik daramdaman kitang real voice. Liwaya kasi po tang lengbay dia talaga Ito yun. mix. Ito. Alaway Wow. feeling. Pumalbi ang Kesa anime. i-dub ding English. Lalo na anime. Wow. Itang emotion, eh. Ratang manalbe anime kan lalagay de English. Unfollow yun na kami po. Ito. Ali, biro mo. Makanta ako minsan, eh. Easy. O, Mig, siga. Mig. Yeah, ako. Children of Men, Ilben Yunita. Ay, Uy, magaling the yan. best yata, the best yata. Old Luma but na yan, gold. pero Old but gold. aliway mo rin itang director ni 1970 Oldie but yung goodie. director na niyan? Alfonso Cuaron? Aliwa. Roma yung Roma. Roma, Pong Alfonso Cuarón. Iba't kay... Apo kay Birdman. Talaga? Oh, niya I pala. think so. Ito yung director ta? Talaga? Okay, nano pa yung next mo? Nano pa mo Children of Men. Iba't itang piplay ko mo kin background. Sorry. Family Guy. Family Guy. Family Guy. Cartoons. Pampalako kay mo. Stress. Kay ba't itang last ko is... ano was kanina? Stranger Things. Netflix siya kasing original eh. Netflix yan eh. Netflix original yan. Wow. Okay, sige. Baita mag-next. Galing last season ng Stranger Things. Alim mo na. Masanting yan. Alim mo na, Pino. Alim mo na, alim na. Maski season 1 mo yung Alben mo ka rin. Manalben ako mo kay Migs. Wala may tayo makaya Benny ka na. Wala may tayo maka-play mo. Mention na hindi ka. Mention na hindi ka. Lawan. Ika, Kevin. Nag-mention na ka, Kevin. Ako nangali. Ay, Kevin Kevin pala. Sorry. Sagli. Oh. Basan kayo mo yun. Hindi Sige. niya magpapansin ka Celine. Hi Celine, request My Heart Will Go On. Celine Dion gan. One time mo. Hindi yun. One time. Game time. Nice Pag gusto joke. mo yung heart mo. Gusto mo mag-go on. Okay. Nung buriya po nga kit My Heart Will Go On ni Celine natin kami pong video itang piniture miyang Actually. Nano niya kasita? Ang video? Alben na nalangan ba tagit na? Wow. Lechon. Akaligo ni. Belichon. By Estings. Lechon ba yung thing? Malbeya po yung baby na. Belichon. Okay. That's all the time we have. Okay. Ay, Kevin. Last 2 minutes. Ala ko pala. Bleepy. Word Party. Ang Pongkay. We Bear Bears. We Bear Bears. We Bear Bear. Try ming Actually, ako rerun. nagkiping avatar. Ali, palagi ako yung pinaka masanting Alben ngayon ni Dora. Kasi yan mo yung magpasyal talaga eh. Yung mo man nakita, rerun niya yung Dora. Wow. Feels so good. Ali, pero seriously. Blue Mountain. Next, where do we go next? Blue Mountain. Up the hill. Up the hill. Ingagaga nakako recently. Kaman ba mo na? Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino. Brad Pitt. Castlevania. Very, very good. Castlevania, big fan yan. Big fan of Castlevania. Pati game, din-download na. Wow. Ampong itang movie ng... Akaliwan ko na yan. Basta Blippi na mo. Sige. Blippi. The best. Comment kay Henrico Munoz, Breaking Bad, Daredevil. Breaking Bad. O ito. Breaking Bad. Classic. Breaking Bad. Ay, burik nga bento, The Office. Go. Bruno, shoutout na tayo ni. Ninian. Hello with the local. From Jocelyn. The reason. Na I live for you. Oy, wala yung pa niya ni Celine. Pota Muran, pisa. Nena ka magkanta My Heart Will Go On. Pinedanel. Top fan niya. So, balo na ka. Sorry na po. Sayay. 9 o'clock na, guys. Sorry na nga. Okay. Dakala, salamat po ka rin. Memonal Be today. Asahan nyo ang gatag yumi. Tuloy-tuloy may ni bantating kayong dita ka distraction kembale while working from home. True. This was a fun episode, Pasensya na guys. po panay akong late. So, kami rin ang pwede yung i-play yung background. Perfect Wow. example na pwede Perfect. yung i-play yung background.
Gawin nyo kaming podcast. Wow, soon sana Bakit? i-upload talaga sa Spotify, Denny. Yes. Sir hands. Sana. Disinfect your Sana. surroundings. Archer, patagal ng Arik. Archer, Archer, sa tingin Archer. Sa tingin Itang Archer. kaya. Sa tingin. Ay, lagi. Itang Animated. Bala mo Ding-dong anime Dante. cartoon. Wow. Ding-dong Dante yan. Lipay pa. Robin Hood. Alias Robin Hood. Dalawa. Alias Robin Hood. Alam yung kanta dyan sa Netflix. Unfortunately. Green Arrow. Unfortunately. Okay. 9 o'clock Alright. na. South Bye, guys. Park, ano ba? Mag-obra ka Kaya- na. Hands. Bye-bye. Kita ulit bukas. Mamo na kayo po. Bye, Love guys. you all. Stay Good safe. night, Good night. Bye. Jet. Siya? Hmm. Okay.